Ljudi su vikali pokvarit ćete se, predobri ste, ne možete biti tako dobri, pašće kvaliteta, u stvari idemo u kontrasmjeru uzlaznom putanjom, kvalitetu dižemo, dižeš dizajn. Nekad je u Biogradu bio najbolji sajam radi toga što je bilo hrpa hrvatskih brodograditelja, danas ih baš i nema toliko puno. Ti proizvodiš od ničega nešto, to je problem u našoj državi, nažalost. How is it going in terms of demand? Is increasing. We see a lot of interest in electric engine, especially for small engines, and that's the whole goal of decarbonation of Yamaha. As you know, we have acquired Torpedo. This is like a 2 to 3 horsepower equivalent. Great features here, and this is the obvious feature. If you want to remove the battery, which most people want to do when they transport the engine or when they want to charge the battery, you can just pull this back. Then it's like a power tool. Just remove the battery, and that's it. Tražimo brod, ja sad smo ako ništa drugo kupimo more, po moru nađemo brod. A vidite potencijal u hrvatskom tržištu? Da, naravno, najveći potencijal ja mislim da je baš u hrvatskom tržištu. Nadamo se da će biti sunčano vrijeme, pa onda će biti očekivanje veća. Ali ipak za nas je prvi put, tako da ne znam, Traktor je ipak dobar brand, atraktivan. The boat job? Yeah. Yeah, I like it. It's very nice. Are you looking for a boat? We have a boat. We have a boat. For equipment and so. Yes. And where are you from? Austria. If I find one. Cape Town, South Africa. We are in business for the last 31 years, building only catamarans, sailing catamarans. Do you see a big potential in Croatia? Absolutely, yes. With all the islands and all the marinas and the nice facilities you have, absolutely, yeah. Očekivanja za ovogodišnju ediciju sajma? Pa definitivno da nadmaše prošlu godinu. Pa ovo je naše već ne znam koje izlaganje na Biograd Boat Show i osim znači naših standardnih linija brodskih motora koje smo već izlagali, imamo i nekoliko novosti koje ćemo predstaviti u virtualnom svijetu, a to je 4LV 150 motor sa SD-om 150. Stvarno revolucija, znači mi smo iz srednjeg vijeka upali u najnoviji oblik skladištenja logistike, to je 57 brendova s kojima radimo. Sad mi možemo u 24 sata isporučiti robu, znači 13.500 artikla na stanju. Redovito ste na Biogradu svake godine, kako su očekivanja za ovu ediciju sajma? Pa u biti više manje isto kao i svake godine. Ne? Što izlažete? Znači dva nova modela, Oceani 47 i Oceani 52, ovo je zapravo hrvatska premijera. Oceani 40 točka 1 model koji je već na tržištu nekoliko godina. 44 performance, jedna verzija performance cruisera koja bi se tako mogla biti interesantna u potencijalnih. We are from Austria, and this is our second time here. Do you love it? Yes, this is the best show we visit because we also in Turin, but this is a nice view with the sea, with boats that are in the sea. Jesmo li i dalje bar svjetski prvaci u čarku? Ili nas Grci stižu? Ne, neće nas nikad stići i ne mogu nas stići jer oni imaju 500 brodova, Italijani imaju 600 brodova. Mogu se slikati po foto Bože da nas stignu, neće nas nikad stići.